garuka twari dufite ikibazo kikibaza kiti babonye Kongo igurisha amabuye yayo yaba arahari n'ayo gutaha azaza muri Amerika. Ese aya mabuye Kongo igenda ibunza yari yarasinyanye n'Abashinwa, ubu yasinyanye na Amerika. Babonye minisita wabo ushinzwe mining avuga ko amasezerano bashobora kuyavamo, gusa sinkeka ko byakoroha. Ariko se iki kibazo ubona gutanga amabuye byakemura ikibazo cy'umutekano muke uri muri Kongo no mu karere? Ijambo ni iryanyu. Okay, urakoze African boy. Uranyumva? Turabumva kabisa. Yes. So yewe ko mbitekereza icyo kibazo uburyo nakisubiza nkanjye, amabuye ntabwo azatanga amahoro muri Kongo, kuko amabuye sa ya Tshisekedi, amabuye n'ay'abanyagihugu, kandi amabuye agomba kuba abanyagihugu nibo bagomba kuyaboneramo inyungu akabatunga. Nubwo yayatanga imyaka 10 ntazahora hanze, abaturage bashobora no kuzirevolta n'abo banyamerika, nubwo bahaba bakabakorera nka biriya byakorewe muri Somalia, abanyamerika bakaba bakomoka bakagenda. Ntabwo Tshisekedi afite ubwo burenganzira bwo kugenda ngo atange ngo amabuye y'igihugu yose. Sibyo ko n'ayo mabuye rega duhora tuvuga ya Kongo muri kuri mwabagabo mwe, erega ubundi igihugu gifite amabuye birigaragaza arahari. Je vais bien nishake twemere ko hari ngo aravuga buri munsi, ariko se research zakozwe kugira ngo ayo mabuye agaragaze ahari n'ingahe n'ibitabo bingahe byanditswe bigaragaza n'ahari n'umusaruro wavamo. Biriya ntekereza ko nabyo ari ukubeshanya, babeshanya n'abanyamerika, baragenda bakababeshera ibintu batazi naho biri, kuko ama research geologique yaba yarakozwe muri Kongo ashobora kuba ari makeya cyane. Wenda za Katanga, za Jekamine kubera zaba exploited for long time ago, wenda zaba zizwi. Ariko ibindi twirwa tumva ngo izahabu, Rubaya, whatever, nibyo irahari Rubaya pe, ntituyihakana, iragaragara. Ariko ni mine ziri artisanal, nizazindi bagicukurisha agasuka. Umuturage aragenda agacukurisha agatuka, yatahana ikiro cya korta akakigurisha akabarariye nta maetite. Ejo bundi nari ndimo mbona umunyamerika umwe avuga ati je vais bien, nibashake baje muri iyo deal ya mabuye, akavuga ati 46% 46% ya investment bagiye gukora muri Kongo bishobora kuzaja muri infrastructure, just kugira ngo babanze bubake bagereyo bataratangira gukora research. Iyo mihanda yayo, iyo biraro, ibikoresho bagira byonyine kugira ngo batangire no kumenya ko bacukura. Policy ni billions and billions barimo barana doubting gufata iyo deal. Ngira ngo niyo mpamvu uriya ministre wa mine wa Kongo nk'uko arubivuze, riya jambo yarivuge South Africa ejo canke ejo bundi, ngira ngo in case ngo America ngo nitubahirize ngo nidakora ngo ibyo bumvikanye, mbese bya bijyo kuvuga ati nita twirukanira AFC, nita dukurira u Rwanda muri Kongo, nita pararara, biriya byose bizeye ko bara munyamerika uzava Dallas, uzava Phoenix, uzava Washington, uzava Ohio na state yabo yose, akagenda akaja gutega gatuza hariye ngo arasana. Niba tabikoresha ngo bashobora kubisubiramo, bagiye mu madini n'abayapani bari bahuriye muri South Africa, nta nuko bakira Abashinwa, noneho n'abayapani. Urumva ko n'abantu batari sustainable, n'abantu badafite aho bahagaze naho bicaye. Urumva deal bafitanye na zira deal bafitanye first of all n'Abashinwa ni deal zishobora kwiduka anytime, nuko basinye for long time ago. Bazisinye n'ama contrat de gré à gré. Ntabwo in case Tshisekedi avuyeho bari Abashinwa bari oblige kuba bayasinyana n'uwasimbura na Tshisekedi cyangwa na guverinoma yabihari, which means ko nabo Bashinwa ntibari stable muri Kongo, kubera ko basinye n'umubati, basinye n'umuntu bamuha amadiri y'amafaranga, amafaranga yakubita iposhe mu mfuko we na famille yiwe n'umuhungu wiwe wa wundi wica abantu muri club, bigapasa inaperçu, bigapasa sans suite, nta kintu na kimwe ashobora gukorwa. Abo ngabo famille presidentielle ni igera amafaranga. So ye kubwanyu nkaba mbona mineri muri Kongo ntabwo zizazana amahoro, kuko iyo mineri iza kuzana amahoro kuva kera muri Kongo, iriya mineri zari kuba zibenefiting ku baturage, bakaba barubakiwe ama infrastructure yose akomeye, barubakiwe amashuri, barubakiwe ibitaro, barubakiwe amastade, barubakiwe imihanda, barahawe amazi. Biri very dangerous guys. Uyu munsi mufashe urugero rwa Goma rwonyine. Muri iyi Goma, mbere yuko Goma iba libere,
banywaga amazi ari mu makonteneri bagenda bazengurutsa mu makarito bavuga ngo mayi ya Rwanda. Mayi ya Rwanda bagiye kuvoma mu marobine y'Igisenyi, amazi atetse utagira ngo ni iki, which means ko byibura n'ayo mazi y'Igisenyi at least yashizwemo amaproduit chimique ashobora gutuma yanyobwa byibura n'izo nzoka zo mu nda zikagabanuka. Ariko bo nta n'amazi yo kunywa, bavomaga ikivu, bavoma ikivu, umuntu agatungwa n'ikivu. Mwese muzagenda, yewe last year namazeho like 5 months Goma na Bukavu. Uri kuri other side Bukavu, ibintu biba biri muri laki n'umwanda, haba harimo uducupa tw'amazi tuno imyanda yatembye udashobora no kurebesha amaso ukagira n'isoni. Ko wareba the other side ukabona bibiri biratandukanye za cyangwa ubunana cyane handi. So urumva kuvuga ngo byonyine ntibashobora kuzanira amazi ubu ngubu yagarutse byibura AFC hafashe amashanyarazi. Goma yamaze muri 3 jours uruganda ruri hagati ya Goma na Bukavu rwamaze gusanwa. Gihe Goma bafashe mari na Bukavu yose niki muri 3 jours amashanyarazi yaje up to now. Ntabwo umuriro urongera kubura muri Bukavu, urongera kubura muri Goma. Niki se cyari cyarabuze kwizo ngomero zitubatswe bushasha, yari volonté gusa. Abaturage uyu munsi barumva byibura ko yakwigura n'umuriro. Buriya niba muzi Bukavu kuva kuri petite Bukavu ni petite barrière n'Igisenyi ko uvuye ku Rusizi rwa mbere ukagenda ukagera Mumba kuri apana Mumba iri ya la bote kuri guverinora, n'umuhanda umwe ugenda gusa. Bari abantu bakikije umuhanda bafite ama business n'ibiki, nibo bashobora kuba bishura amashanyarazi gusa. Ukaganira chef directeur technique wa SNEL Bukavu akakubwira ati bazi neza yuko 80% y'abaturage ba Bukavu bakoresha amashanyarazi batayishura. Kubera iki? Aratubwira ati bafite cash power, nabo mubona bafite business, arimo arabyivugira epuye sanfu. Kombira why abandi se mutaziba waguteza abaweza utabaweza, baradahura ico bita dahurage. Baragenda agafata agasinga k'amashanyarazi akagenda akakazamura akagakubita ku ipoto agahita yiconnectiwe mu rugo. Nubwo nibwo buzima. Nubwo nibwo buzima, ni realite ihari. Ubwo ngubwo rero ubu ngubu batangira kubacaho kabereka ko at least wa contributinga n'urugomero n'uruzanasaza ruzubakwe n'urundi, ariko byumva ni kibazo. Iyo ni mentality goyi. So icyo nicyo nashatse kwereka yuko za minere zabo zitabazanira ayo mashanyarazi full time. Ubu ngubu at least barahumeka baranabifuka, nuko ari aba extremiste gusa kuvuga kuri bibagora. Barakubwira yuko kuva AFC M23 yafata Bukavu ntibarabura amashanyarazi, ariko avant bakubitaga icyumweru nta mashanyarazi. Nikise cyahindutse uretse volonté gusa n'aya mafaranga yagombye kugura amazutu cyangwa essence makeya yabonetse, bayakubitaga iposhe bakayarya, umuriro ukabura kandi nta n'ikindi. Hageze ahantu AFC maze gufata Bukavu irabwira afata abakozi ba Regide Zone Nationale iravuga ati amafaranga mukorera munihema nta nayo AFC keneye ko amashanyarazi n'amazi bitazabura n'umunsi n'umwe. Contribution yose iboneka muyaranje kujya mugura niba ari zo mazutu zikora amamoteri agira. Ariko uyu munsi barashima ibyo, barabizi. Nubwo wazamuka hano yabihakana gusa kubera ko afite negationisme mu mutwe wiwe. Ibyo ngibyo nashatse kwereka ko umutungo muri Kongo urahari, ariko se uzagarura amahoro mu gihe abaturage batabenefitinga? Ntago bizashoboka. Ntago ushobora kuva Bukavu yose province ya Sud Kivu umuhanda uhari gusa uwo nguwo mbabwiye ufatika kuva kuri Rusizi rwa mbere ukagenda ukagera dayer ugarukira ari kuri rompo w'igimbere ugana kuri guverinoma n'agahanda ka beto kamwe usanga amafera beto ashinyitse n'umuhanda ugenda ukajya Kavumu at least kuri aeroport. Ariko hanze c'est la misère, ni ibibazo. Nta kintu kiba wavuga ngo yayo mabuye abamariye hehe kivuye hehe. Rero Tshisekedi aribesha cyane, ntago yagurisha igihugu muri ubwo buryo. Total nubwo uyu munsi diru yatambuka bakamubwirira ayo mahoro, bakaza bashaka bazamuzanire amadorone arestofest baze barase AFC twirwana n'M23 bayikora ibyo bashaka. Ariko nejo bundi n'abuzukuru bazavuga bazashaka ubwo burenganzira bwabo. So ayo mabuye ntabwo yatuma agaciro nako umutekano ugaruka mu gihe cyose atagarura ku contrepartie yayo mu kuyagurisha. Contrepartie y'amadolari agaragare mu gihugu asirikire, aboneke umuturage yagereho ayakoreho. Buriya abayafite ni nka 0 n'ibice
5% nta na 1% y'abantu bafite amafaranga, ariko abandi c'est la misère, ni ibibazo babaho mu buzima. Umuturage wa Kongo sinzi ko ashobora kuba esperance de vie yiwe ishobora kurenza imyaka 60 muri iyi minsi kubera ubuzima bubi. Ntabwo ari ubuzima bwiza babamo, kandi bitwa ngo bafite icyo gihugu gikize gutya, twitwa ngo ni igihugu cyiza, twitwa ngo ni igihugu cyakize, twitwa ngo ni igihugu twavukiyemo gifite ngo byose. Sinyabona, sinzi n'icyo azabamarira, ariko rero tôt ou tard revolution yindi yazavukira Katanga, yazavukira za Kasa, yazavukira he, nabo banyamerika ntibayatwara. Batavuye cyose abaturage batabona iyo contrepartie y'amafaranga agaruka mu gihugu yacukuwe muri ayo mabuye y'agaciro. Ibyo ngibyo rero nta n'uri tayari kubisimbura. Niba none se uwo ministre wa South Africa deje utangiye kwiprononsa gutyo ngo abwira arimo arashaka amadiri mu Bayapani, buriya kuki diru yanayisi, ariko akavuga ati pare yanjye ni iyi iwe, nibyo ngibyo nibe babaho. Ashobora gusinya niyo diru bakamukubita pare yiwe, ese fini. Abayapani niba zaza akabereka ikirombe cya fake, akabereka igisozi kiri aho ngaho mwirwarize, nibyo ngibyo nuko bigenda. Bazunguka batazunguka, bazahomba batazahomba, ariko yiwe yakubise poshe. Ni igihugu nawe se mwabonye ministre w'economy acikana amafaranga akayatwara mu mavarisi akagenda akajya mu Faransa, bahabibaza na president akavuga ngo turimo turacyari mu ntambara mu byongo ibyo byongo turabireba nyuma. Igihugu ministre wa finance aterura amafaranga ni handi azana imishinga aya madon ya Banque Mondiale. Ubu ngubu amakuru hari nuko Tshisekedi nako Kabila yasize ideni Kongo ifite 3 miliyari y'ideni, ariko ubu ngubu bageze muri 18 miliyari. Muri 18 yaragabanyije ageza kuri 3, ariko muri 8 Tshisekedi ageze muri 18 miliyari y'amadeni. Ni gutajya gufata ayo madeni afite ayo mabuye. Icyo kibazo giye mpora nibaza nkakibaza, ayo mabuye murumva basi ayo madeni ajya kuyafatira iki mu gihe afite amabuye y'agaciro yagurisha, ahubwo agatunga abaturage be akanasagura n'ibindi. Ayo mabuye mwumva abamariki. Niyo mpamvu ayo mabuye ntashobora kuzana amahoro muri Kongo n'umunsi n'umwe, quelque soit. Niba shaka abanyamerika byo musibyo ko abanyamerika they are not stupid, ntago ziriya deal muzabireba ntibazanazijamo. Ubu batangiye kubibona. Niba mwararebye umusesenguzi wari umusobanurira abasenateri ejo bundi w'umunyafurika abereka uburyo abanyamerika barimo barishora mu bintu bimeze nka ruswa, ati birababaje kuba US yajya muri deal nk'iyi ngiyi imeze nka ruswa. Tshisekedi bamutumije gitaraganya. Amakuru mfite niba rukura ariko birashoboka nuko next week azaba yagarutse US, baheje kumubaza ibi bintu. Uyu musesenguzi noneho yazanyazana n'amafacts, azabisobanura ate? Asari iminwa beshe aherekana amakontra. Kandi ikindi nubwo US ari super puissance, je vais bien, I agree, US ndeba yewe ni ndahazi ni urugo rwanjye runatuye rwose n'umugore n'abana banjye niho cyose ikibazo. Ni super puissance iragaragara rwose, ariko Ubushinwa ntabwo nabwo bworoshe ku buryo super puissance yaza ngo ibuhagarare hejuru gusa, kubera bari abantu baraziranye bafitanye izindi intérêt ifatika bashobora kurekura, badashobora kugira ngo Ubushinwa USA babangamire muri Kongo. Ubushinwa bushobora kubabwira ati nibi ntabwo natwe tubirekura kubera ko mwaje kutubangamira. USA ikiretira kubera izo mpamvu nubwo ikomeye. Kandi ikindi ntabwo amabuye ya Kongo yahabwa na Tshisekedi. USA ifite n'ubushobozi bwo kuyabona tarenze inyura muri zira za magenzo za Tshisekedi, za mafia zo kubanza kumarisha abantu, zo kubanza guteza imvururu mu karere. Ibibazo bafite niboroye. Kandi ikindi ntagahora gahanze. N'uyu Trump ntazahoraho, nawe ntazahoraho, anejo ubundi azagenda. Daera bazi politike ya US imyaka 2 ya mbere ni inavuna. Ubu ngubu deja next year bashobora gutora amajorite ntanayihitishe, kuko ibyo arimo arakora nawe ngira ngo mwarabibonye ntibimworoheye. za Minnesota arimo za IC ibyo zirimo zirakora muri Maine, nabonye ejo bundi bayirukana, IC iragenda. Yaso ni popularity arimo aratakaza, so agomba guproteja ya guprotectinga amatora y'ishyaka ryiwe y'aba Republican for next 2 years. Kandi nta buryo ya protectinga akirimo arakora ibintu biri sauvage nk'ibi ngibi. Nta gahora gahanze. Nawe ashobora kuzagira gutya akavaho n'aya masezerano n'abari abarubyo babashonje bose bari aho ngaho bakaba bava, kuko biragaragara tôt ou tard muzabona babashinje ruswa. Ntabwo byoroshye, ntabwo ushobora gufata ama decision nk'ariya. Amerika ni igihugu Christmas, ntabwo bariya barubyo bahari ejo bava cyangwa bakinahari bakabakorera enquête bagasanga ruswa ya Tshisekedi barayirya nk'ukuriya
uriya mu expert w'umwirabura wabigaragaje byabahama bikaba bibagoye biraba, kandi ibyo ni ibintu badashobora gutolera. ni nko kugurisha USA iyo ruswa ugiye kujyana Amerika mu bibazo bidafite umutwe n'ikibuno, ni nko kugurisha igihugu. ibyo ngibyo ntibabitolera. Trump ntabwo arenze nawe ibyo babimuhanira. So naho ubundi pour me resumer, ntabwo ari amabuye kuyatanga bishobora gutanga amahoro mu karere cyangwa muri Congo, kuko contrepartie ya mabuye itagaragara ntabwo abaturage babyishimira. bazana Rwanda babitse bakamarana, kandi igihugu kazagira umuti umwe gusa wonyine wo kuzana amahoro muri Congo, n'umukasi n'ugupasura. tuzigumira iwacu, abo muri West bajya iwabo, abo muri Nord bajya iwabo, turangize. nimbona nturanye na sniper njya numva nango ni hakomoka niba nuko ajya nkwepa, ariko tukinde dutura amahoro, tubeho tugira igihugu, tubane neza, twubake, tukere urugero. ese ubundi kuki tutagira ishyari ryiza, tuvugisha ukuri? nahoze mbabwira ko Igoma bacuruzaga amazi yo mu matanki Ngoma ya Rwanda. why not tutagira ishyari ryiza? kuki tutagira ishyari ryiza ngo tuvuge ati Gisenyi hari imihanda, wagiye Mahoko wahuye n'umuhanda, wagiye iriya mu Rugerero wabonye umuhanda barimo kubaka. niki Gisenyi bagira? u Rwanda niki kuki tugira iryo shari ryiza? tuvuge umunsi umwe nigeze kuva ni blague, ariko kandi nukuri, ariko byatwari mu modoka ntabwo ari blague, nibyo niyumviye n'amatwiyanye ni muri bisi tuvuye Gisenyi tugiye Kigali, sanga umuhanda uriya barimo bawubaka, barimo barasenya umuhanda ubona nk'ugaragara. umukongomani umwe hashize iminsi sinibuka umwaka wenyine numva itaravuga ngo akini abanyarwanda vraiment gusa batupatie bibe biko banatoba babilete Goma. urumva u Rwanda rwarimo rurasenya, iyo ari kubona ko warukira umuhanda musi nakati ababa singute bashaka gusenya umuhanda ibingibi bideshe barimo barakura hano. urumva degree y'ibitekerezo umuturage abagize, hanyuma ngo umuturage azihanganira agira mo arabivuga. ndamurira ndasi nikute wowe ushaka wakwifuza ko bakupatiye madeshe cyo bebe Goma jwani na mujenga kimabarabara mwe aramuje ngo tutazijengaye, hatuna guverinema, hakuna kitu. mwe mko mnabomola barabara ya mzuri hivi mnaibomola. ndamureba mbona nagahinda gusa, ibintu bibabaje. ariko urumva wogera yifuza ijambo nk'iryo ngiryo biba byamuriye hano, yifuza ngo madeshe umuhanda yaze ngo bayazane, nuko nta kintu kizima bari bababona cyakoraga. rero igihari nuko twagira igihugu tugira kigenga, tukagira ishyari ryiza, tukarebera ku baturanyi. niba umuhanda Gisenyi Kigali uba ureklere kuva kuri Grande Barriere ukarinda winjira Nyabugogo Butara, ushobora kuzimya amatara y'imodoka ukagenda ijoro ugahuruka nta ugonze, ubona umuhanda wose ureklere. why not? ni uhe mugezi u Rwanda rugira rutuma ugira barrage nini? imigezi yose itanga barrage, itanga amashanyarazi tuyihuriyeho. u Rwanda na Kongo bihuriyeho ni Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri na Rusizi ya gatatu rukubako. naho ngaho u Rwanda nta handi siyindi importation rukora rw'amashanyarazi. wayiko ruparfe na kumanaginga par igenerwa y'amashanyarazi igapfiragira, ariko handi ho bakayabuza. Umukasi wakagombye kuba tugapasura, asiga baza twasigarana iwacu, tukagira ishari ryiza, tugakopera ibyiza, tukubaka natwe nkanga, tukubaka tukagira inzira, tukazajya muza yewe Buvira na kuri hari Tanganyika, kandi abo umusenyi mwiza biriya neva yikora se. nkazajya mbona African boy araje ageze Buvira, tukajya kuri beach tugatera ibore, tukagira amahoro, tugaturana neza. asigaye bariya bakagumana ibo babona, tukagumana iwacu. niyo cyo cyonyine kizakiza Kongo. naho amabuye yo n'inzozi ntagiye atabayeho. ababirigi barasahuye bararushe, abadage barasahuye bararushe, yewe n'aba banyamerika n'abashinwa bo bari gusabura. ni imisozi iri aho ngaho, n'abandi bazaze yaba bari bashoboye ngo baduha amahoro, natwe bazaze tuyabahe, ariko tuturane neza, tugira amahoro. twe tugire cooperation ya ganya, tutagira cooperation ya ganya kuri sens inverse, tugira ganya pana profil sens inverse gusa y'abazungu yo kudukandamiza aho ngaho. murakoze cyane, ngira ngo ngerageje kuvuga ibyo nshoboye. African Boy Murakoze.